Oke abang lu mendung-mendung, kakak lu mendung-mendung, bak supportnya berarti nyo stop banyo. Di era jaya mobil tanggal 20 Agustus 2025. Berarti bak tanyo na stok dari harga 100-an sampai 1,7 M pina. Nah, nyo Brio 2020 manual harga 100-an. Nacik Pajero 4 Pajero 2022 Dakar per kali 2 harga 500-an. Nah, Civic Turbo 2020 harga 300-an. Nacit 4-nya HRV RS Turbo 2022 harga 400-an. CRV Bang Long yang ton meyuk nacit 4. Ton 2015 harga 200-an. Nah, oh Bang Long perlai yang tinggi pucuk tu nacit 2018 Prestige Turbo harga 300-an. Pajero 2000 sekurang lah Dakar cik sama lagi teku. Cumanya 2000 sekurang lah warna hitam per kali 2 harga 400-an je. 500-an mana kan? Nyo 400-an. Nyo Fortune nacit. Fortune 2022 GR harga 500-an. GR 2,4 2022 harga 500-an. Jazz nasi 4. Jazz 2000 kurang belah nyo harga diup leh 200-an. Nyo Brio 2017 Matic RS harga 100-an. Ya, Nala 4 XL7 tipe tertinggi R3 lah je dakunya. XL7 2021 Matic harga 200-an. 200-an nego. Nyo baru tambang sih aduh. Fortune Legender 2020 foot 2,8 harga 500-an. 2020 foot Legender 2,8. Alphard 2020 sana 2010 nah. Nyo 800-an 2020 nan 700-an 2010 2020 nasi itu hybrid nyo 1,7 nego dah buka harga. Nasi 4 Riser 200-an manual 2020 leh Odo baru mehon asal lalu turbo Odo turbo dan CRV Bang Long perlai yang tinggi nah 4 2020 harga 400-an.